shakni ka jaka trekam jong presiden kari Syria kumjuru de shakni ki jaka trekam jong ki sipai kari Russia apo kari Syria kari Russia langba ki sipai jongka balapha da Putin kilalek ban kersan ya kari Syria haka jingelam jong Bashar al-Assad nadu usnyam arhajar khatsan nadu balami katma poyeng hapo kari Syria hapdeng ki bor sipai pat ki kenhon yele persha ya kabor jung al-Assad namar ka jingdu jingshanya haka jingelam jung kumu presiden kari Syria menen kasi katei ka kenhon rebels na ka kenhon yele persha ya kabor sensyar jung ka sarkar Syria kala pente bajba bakilayo ban kurupno ia ka jakasa jung Bashar al-Assad kabadon haki benta jungka Aleppo haka jingele kabala sedang nadu katayo balala batban yo kurup no de ya kisipai kibade pej ya ketika jakasa jung presiden Redon bok bau Bashar al-Assad uklem don haka ketika jakasa jungu hakaban nakliang jungu wala pente ba un saai kabor ya kisipai bakinyo ban kini biang iya ketika jaka na kiteki kenhon yele persha laong baki bor sipai kari Russia ki batrekam hapo kari Syria kila persang bantur rengkat ki sipai ka Syria andre hak ketika jingyakun ki sipai ka Russia kila syakni penban iya ka jaka trekam jungki namar ki sipai kari Russia kidon laka jong ka jaka trekam hapo kari Syria bat ketika kenhon rebels klayo ban kini iya ketika jaka trekam jungki sipai kari Russia laong babun ba ki tiar yele thma kum ki misail kitang ki kaliya pom bat ki wei de ban penon kam da ki sipai jongkari Russia ki lasha knino ha ketika kenhon rebels haba persang ban watnya layatu baki babun kinong shong jongkari Syria kila kersan pura iya ketika kenhon rebels namar kajing bom dan shu kajing shanya hau nongelam kari Syria iya kabam menta kabalawan lamba ketika kenhun kenang yo bor shushu namar kibabun kiriu pajba kilalek ban penyasno yala de bar ketika kenhun kumno banele persha ya kibor sensyar bat ikibor sipai jungu Bashar al-Assad